Na drugoj strani Čabraja nije puno kemijao te je krenuo s Nevistićem na golu i stoperskim parom Dehas Osmanković. Čoka i Marić, dva zadnja vezna, napadajući kvartet činili su Hodža, Kačavenda, Aliju i Kulenović. Već u sljedećem napadu Lokomotiva je stigla u vodstvo. Arber Hodža je iskoristio konfuziju na desnoj strani domaće obrane, uzeo loptu i poslužio za Aliju, a koju je bez problema matirao Zeleniku za 0-1. Ubačaj Postojnskog dugo je putovao te je na kraju sletio na glavu Stolnika koji udarcem od travnjaka uspijeva prevariti Ivana Nevistića. Snimka iz drugog kuta pokazat će i očito zaleđe domaćeg kapetana, ali gol je svejedno priznat. Greška na grešku kao u čuvenom time-outu Jasmina Repeše. Stolnik je u 28. minuti skrivio kazneni udarac nad Nigericem Alijuom. Dok je Josip Ivarić mirno prevario bivšeg kolegu iz reprezentacije za 1-2 Lokosa. Do kraja prvog dijela umalo je Pelumbi postigao autogol, a gosti su tražili i novi kazneni udarac, smatrajući da je Hodžin udarac zahvatio ruku Marka Stolnika. 1-2 je pokazivao semafor na kraju prvih 45. Varaždin je odlučno otvorio nastavak i već su u 49. minuti dobili priliku s 11 metara. Mikele Šego izborio prekršaj u duelu s Dehasom, a sudac Duje Strukan je pokazao na bijelu točku. Lokomotiva se pred kraj utakmice posložila, a konačno rješenje dvoboja stiglo je u 72. minuti. Prava malonogometna akcija u kaznenom prostoru Varaždina i rutinska završnica Kačavende za 2-3 i prolazak Lokomotive u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa.